bebe sibuk anhela bebe to mo bisi bebe lah ya yani nang kabun labukan Bele to hospital para hulitara tahunuan moras ni bele dia Ihane doktor mos la hija, partera mos la hija. Ami precisa doutor, partera, enfermeiro também na clínica completo. Foi impacto ba transporte ne bem mak bel mai foti tenia comunidade ne karik i moment sira mora. Si idane lei ne bem mak fosai hesane. Quando vai girar a minha cima sira né, se função pública até terem sira ba colocado na ba, depois de tina lima foi hala mudança. Lorong dia bermaluk telespectadores sira. A sormal felo hau dor shiroslia é programa dalam futuro versão da tolunyang. Objetivo se dalam futuro mak foto preocupação comunidade sirnya foi ensaio no ima marginalizado sira. Ba episódio em lorongnya ami. O CCPA se apresenta ba imi halerik no preocupação saúde e a suku bubu susu. Município Manufahi. Ito hoto a carga hospital banhira Itamoras. Inangida, seba hospital, senha bebê sira retang moras. Mai be, onsa, se la iha doutor ida, iha fating nebe o relaba. Imagina se o tem que lá liu ora sanulu, ato to hospital ne bebê cicliu, tamba estrada nebe ATBs. Ita la vela imagina idane. Mai be, realidade idane, mak acontece, bai tine maluk timoroang sira barak. Comunidade é suku bubu susu, posto administrativo Fatu Berliu, município Manufahi enfrenta problema idane lorlorong quase tinang toluana. Mas que o governo Timor-Leste decide até estabelecer posto de saúde e a suku hototu e Timor-Leste acompanha o doutor ida, enfermeira ida, no parteira ida, mas bem baluk balung e Timor-Leste sei hare decisão idane hanesang mehidet. Amius CPA hak basic bemaluk sira e a suku bubu susu hodirona sirnya halerik. Susar no preocupações sira hotu. Mai hamutu ko CPA ba assisti história sirane. Conta com nova bebê nebe fila tambah doutor lah ia ho partera lah ia nebe ami sayus ne ba ia same ami sayus same ba mau bisi ba mau mati mau bisi
Senhor Afonso Sarmento hela ia aldeia Bubuloro, suku Bubususu. Ia tina nida liuba, Afonso nia feng kabeng ho condição esing rua, ho condição moras grave. Sira nang rua decide, lau ain husi Bubususu, bato ia centro saúde same ia vila. Ami ia uma ni rang fakar kelai. Ni rang fakar antau ami sai husi aldia Bubulora. Lauret ami lau ami tur sekitar 30 kali tambah ho kondisau ni aim bubu depois lau ho ya sinti helrit ba rang fakat entam tur sekitar 30 ba maktur ia kakai tur kakai tur te kakai hasuri tamanya aim bubu amen tatan bubu me amenta depois halo metan ini oin hoto tamu kondisau ini amen tatan. Senhor Afonso Honekaben enfrenta desafios barak. Bot liu makuinsa atu hakur mota bot. Viagem ini saiba same bahasan ini kan orang fakar. Antau bahaya ami bahaya mota suhin hasa mota bot ami tinggi hulannya hulan rasik tam emala iya tu akumpanya makanya hulan rasik saya hasilnya firkuan hulan rasik ami saifali husi mota suhin bah same bahaya Dr. Sirasame partera kokonia same ho kondisau bebe bok anela bebe ho kondisau tensau saliu antau sirat labele atu salva haru kami ho ambulansi ba mobisi mas ya dalang amenungka akonte sebetroma bebe sibok anela bebe to mobisi bebe lah ya yani yang kabun labukan tamanya rang fakar mekahli bebe labukan. Suku Bubususu nebe mak Afonso Helaba pertence ba posto administrativo Fato Berliu. Suku idane honia total população hamutuk liu rihunida atus tolu. Tinan tolu ona sir laia doutor sir na estrada mos a tebes. Tambane susar atau lau ho transporte. Estrada husi same ba Bubususu nebe difícil tebes ba comunidade sira hode akor mota botrua ban hira ia tempo udan. Nune Afonso Honekaben sente kata sira ba ho condição nebe difícil tebes ho viagem lau ain. Laos Afonso det make história mor kidane. Maibe iamos ema seluktang nebe hatomos sina experiência kona ba oinsa sirne família umalarang mate tamba la ia doutor. Moras sampai baik hansa kafir katua sunia moras antam paciência hansa besa uang mane ka o hansa sobrino ka homotore paciência kesi homotor tulan lorba asuru doutor ya município ka o nacional bang hansa inam fetong mak besa da antam hansa inam fetong ni horas to atu partos quando besa tempo udang hansa ne antam motamos bot udang bot, tahu bot, paciência ne hela. Maroma ka ajuda ne muris, maroma ka ajuda ne bele mate. Bele selamatkan bebe, ola selamat bebe, selamat detnya ina bebe bele. Bate. Tambah doktor, ho doktora lah iya. Dene makan fohatene betul. Bebe yang muito frequent ising rua. Kami konta ela fulang mai be fulang ni lato fulang ni no hitu walu dan sini dia part dia fulang 5 dia part bebe dia part completo si lo no se completo
Ini partu suatu anu indian dia tu ho inan ho anu baik asa amang maromak mak leno dit wami atu dit dia fila fale ada coitar dia momento nebe kami hasoro otoran. Senhor José Barbosa Mos lau ain durante horas Sanur Racing Rua atau to ba hospital nebe hanesan. Senhor José haktur mai CPA ninia experiência. Sim, Itabele conta a história ituang kona be tempo passado en hira itania Juan Moras e tempo neba setina rua. Itabele conta história irane Miami. Liliu Itabo trasik foti dalan korta tu liu dalan liliu dalan ini. Ya momento ne ia nuane ia halotinan rua ni hetan Moras toran depois amrua saya usi uma lau si dalan terik ini tambah dalan lida terik ini to lalais buka miu siri hansa to lalais same tambah liu si istrada tambah dok nebe amitin se korta usi dalan terik ini pues saya iya railolo neba moso ausente hansa hanoin barak liu au mesmesa kousa nuan halure ne hena iya lao mas emera nunca zurau depois ia momento ne hamos tanis começa hamos haruamba ne maroma pa uma fukun fetonian mana nian bela zurau ne uane au bela to hospital para huditara tahun uane Moras ne bela dia ne maroma bela acompanha au hudito hospital. Senhora Mirandolina de Almeida, inan ida husi suku bubu susu, fahe ninia tristeza kona ba laia doutor, no partera ia ninia suku. Senhora Mirandolina sente seguro liu atau partos wanhira ia pessoal da saúde ou partera. Nia aktuir mai CPA, ninia experiência lau mai same husi ninia suku bubu susu. How tem que buka zeto onsa para lá o Rosine, bela fatene ver que basic centro de saúde para atu bela halo tratamento durante hau isin rua, toba hau horis. Em tempo na ba, nemos udan depois ihne doutor mos la ihya, partera mos la ihya, então hau ne san toman liumak partes hospital. Nebe hau tengi ihne san iteba consultemos, cada vez tamba be partera la ihya, doutor depois itensan la confia sambe takara atu protese ne então hamos momento no va hau foti hauni decisão kulia hauni lain la tamba hau la barna ruan hau toman li partos hospital e momento no va ami halam ni viagem husi bu susu basame ne momento e fulan dezembro pas udan hesene dune então la avançam udan bot am tengi para descansa continua lá udan paro continua lá o tamba ita hakarak hetan prevenção nebe que dia pa inen isin roho labarik então mas que ita atu hasoro saída atu udan ka saídamos ita nain mak tem que hatene lor itene an tamba ita hakarak salva itene vida ho itene on. Enfermeiro Roberto da Costa mak ema ida mesak det nebe serviço ia posto saúde bubu susu des doutor Sayhusi Fatine. Nia serviço ia neba durante tinang Sanur Racing Rua ona. Dificuldade sira o hasoro hansa ia tempo ida nemana por exemplo hansa ema atu parto tuir itania comunidade sa agora dau sira asa kona ba saúde sira bele hatene dia klian liuba saúde ini mai be sira parto ia uma hauma esforço barra serviço muito ko ema lima badai sira mak atende parto ia sini uma nunemos ba ema sa Moras fun ruma tama hau sene precisa doutor mas doutor lá ia hau atende.
Konaba moras perigo rumah saya inang isin rua atau parto saya pererahan rumah ou moras urgente rumah então eu sempre tenta liho a minha chefe centro de saúde para ambulância então contacto ho centro de saúde Same para atuar a ambulância mas a ambulância vamos o tempo ia tempo vai loro então a ambulância vai levar mas tempo de agora janeiro betul maio, abril é difícil. Então, mau tidak mau, tem harus que houve keluarga paciência mas luri mai. Tambah situação. Chefe Suku Bubususu, Stanislau Borges, explica mais CPA problema lá pessoal da saúde na estrada. Observação lebih real quando ita ia suku idane comunidade hetan moras nebe maka sinti ba grave quando sira atu hanuin continuação bahal tratamento ia municipal centro saúde ia atu to ia parte sea hospital referral de Mabisi problema ni makane condição estrada lá dia e prioritan ponti ba mota rua inclui mota tolu ite belian posi posto fatwali karek ambulans posi posto fatwali atmai ting hakulai mota ide alasnya karek kosi munisipio manafai atmai ting hakulai mota rua kara ulung ho ponti suhu antang ponti hirak nei la ihane fo impacto ba transporte ne bemak atbel mai foti tenia komunidasi ne karek i moment sira moras. Do Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional, kata que é Centro de Saúde Ida, ia cada suku, composto husi doutor Ida, enfermeiro Ida, no parteira Ida. Mas be, comunidade Síria suku Bubususu, ia tuinan tolu nelarang, lahetan privilégio Ida ne. Sim. Ia 2018 Doutor Ida na Bernardo Mahmud Kohau. Yes, helpos Bubususu. Mas bem niba duração ini la to tina ainda. Niba de tia Fulan Sanulo. Fulan Sanulo horizão ida ne pinda tamba itani administrador mati biangona direktora ma toba direktora hal visita ida ba turiskai médico ia turiskai menos liu. Então, irene ma pindah doutor ne ba turiskai. Então, rahil hau mesa. Então, hau horizão ne hau mai na fati diretora município. Hatou na fati o preocupação o rihusu doutor ho parteira. Basic tinan tolu ona, comunidade ia Bubususu hasoro sofrimento, tambah falta pessoal saúde. Mas que tinam barak ikusne, ko tulung husi governo niang, timoroan barak makremata sine kursu ia area medicina. Ami kuliah amnian liliu mak partera mak mai hane. Partera liah mak amnu tone bani. Amnian mus mak partera ho doutor. Ni enfermeiro mesa atende que sa fatin hiran. Na ilale turisika orana fahimihan. Ini mesak. Agora ni escola ta. Ni inen seratu partos kar si to kareta mai tu udam botan sene kareta mai araska. Ami karak partera mai. Para itu dah ami buat nabi ami suruh dalam strada dok Vele dogmos ami karak partera tinggi basic. Ami husu ahsan hanesan komunidade ami ne precisa doutor, parteira, enfermeiro também hanaba klinik completo. Fasilidade saúde yang completo, mas be sela iha ema la bela hal botida. Daya nafatin amting sai witima nafatin bahulan amnya frekuensi.
dua buka doktor sirah ho parter sirah nafatan. CPA heta informação kata se ia Dr. Fong ida makseba serviço ia suku bubu susu. Equipa CPA hasuru malu ho Dr. Antoni Magno Soares Amaral ho di hatene kliang liutan konaba informação ne. Tuir plano estrategia ya medicina yang lolos ni tem que ser completa los kalian. Tem que ser ya médico, parteira, nomos, enfermagem. Tuir lolos ni ane sendane. Mas be como essa itahane falta médicos mabarak ou parteira mabarak atau hanusa sekarang essa pessoal saúde da nabe makani besa kona hanaba ne exatamente nima tem que ser atento betul yang bahut kira então hanusan how experiência nabe makau iha how se hala hanu serviço ter no experiência nabe makau iha na atu bele halo ya area sa posto saúde de bubu sunaba ter experiência nabe makau Plano idane indika kata komunidade ia suku bubu susu sehetan kenar ia problema saudinian. Maibe siramos preocupa ho plano idane ba tempo naru o tempo barak. Awnia fosil saung makanai. Na saung Timor Leste agora la os provinsi na saung. Ita tem que ir lei ida. Lei ida ba serviço na insira. Hakarak ida atau ba sekolah, dia continua ba sekolah. Maibe phone ida atau mai trokania, tem que mai kedas. Tem que mai kedas, nia mai hone ukung kedas. Senia contrato tina hira. Escrita. Nema kita dehem fuambot ba atu ba povo kiki hakrai. Senia permanente, nemos tenki folei, mas na tina hira, tina lima ka ou tomate. Atu hate tendet kata, ba enfermeiro ka ou doutor ka ou parteira ka ida atu mai ne, nia maiona, tamba mate la hen nia contrato, moras mos la hen nia contrato dengan kata mai da hen semana, partus mos la hen nia contrato, cedo à tarde nia maiana. Sela maiona makadalan seluk si iha tubuka. Tamba nela os animal. Ne ema. Ne residencia minian. Diretora Saudi Manufai explica hanesang turmaine. Si idane lei nebe makfosai hesane. Quando vai hira a mim simo sira hene, hoje função pública até terem sira ba colocado enerva, depois de tina lima foi hala mudança. Tambah itaref level bakotuk balu ba batuir ter recrutamento naran samen yante mas ba soprato hetan det be ida nossa jadi funcionários depois de ne sir alasanona muda falba município silok tambah nemak foi na dakne iha penekanan hosi Ministério da Saúde hate ter yang katak itabot ser recrutamento tenge na batina lima depois de tina lima mak bele hala fila fale mudança ba falfatin silok mas be durante tina lima sila iha mudança basi. Nebe hau narseda de sira sila muda snama. Itahen kata Dr. Antonio seakarak baduni suku bubu susu no hela ia tempo naro. Hau se pronto para tua jura ita bot sira ba tu ir matene experiência na be makawia hau se foba ita bot sira ba e hau hakara kata pronto atu servita bot sira terus susar hamutu ko ita bot sira ia fatina na ba mai tamutuk hodi abang sa na Saudi baya betul dia babubu susu mai be problema ida seluk mag susar atau lao toy hospital se ema rumah ia bubu susu hasuru moras torang rumah no hakarak atendimento ho intensivo. Au sentire ne guarda serviço, né?
dalamnya memang itu hotu izizi. Tanah saya darau kita kuliah moras rumah urgente, Persija ambulans atau ba dalang ponti, ini nema Persija. Ita puki kan tim Persija ini. Mas dalang mos nune hela ponti mos la iya dalam rumah itu ni inang sira hetang susar atau partu rumah, moras urgente rumah, difícil atau dalam rumah itu la bela tolong siranya vida. Tambah problema madalang nih dalang ho pontin. Assim los dunik kareta nebe mak aloka ba iha município Manufahi iha multifunção hat. Ne ami coloca ba iha centro da saúde. Ni hela iha centro da saúde ni la ba iha helpos. Mas be banhira quando iha moras rumah urgente, rumah emergency, rumah kareta ne mak bato ne ba. Mas be itare fila fali ba iha bubu susu nia área geográfica ne maka susar tetebes hansa agora tempo udang kareta la bele bana ba nebe quando ia moras rumah família sira hulan ho de mai narsa depois kareta ba mai para el de tia narsa mak hulan ho sinar sa atravessa mota mai mak taba kareta la bele bato mota laran sa ta mota tu mai be quando mota la ia kareta tohe bubusus Comunidade ia bubususu tahu esperança bot ba Dr. Fong no preparaan atau hetan futuro nebemak dia kliutan. Wanghira Dr. Antonio Baduni bubususu. Sente contente. Tambah bela hetang atendimento nebemak dia. Nah, ambil contente liutan tambah completa. Nebel completa. Ne para sir forra no imbamalu, sir serviço mútuo, o inchado trata paciente sir nebe ia sucularan. Bahau sente orgulho de ter cara que sira iha ona ami bele livre ona husimora so tamba ami bele va tratamento ne va sente diakon ami bele livre husimora alam contente ona tamba durante nebe ami hasoro sabebe maka ila ami la hak fisik tamba do aibe agora nia sira maiona, doktor maiona, parteirões maiona, ami contente de tan, ami odi basic tan. Experiência muruk acontece ba senhor Afonso Sarmento ne cabeng no oan. Mas be, nia esperança bot bani nia família no comunidade atu bele hetan tratamento saúde ne bemak dia kliutan husi ohin ba oin. Kami contente bes ba doktor enfermeiro hotang partir sira am contente tebes tambah hasan ami lala auto kona am lala auto kona ambulans bus bele la mai vamos am contente la tambah doktor ho terceira bisikela ni bam la do lado impentin ai muruk mak importante ting haru helmai ba ami posto bususu. Saya muruk le doktor iya tia apa parter sir iya tia muruk le mos andara susar nafatin. Maluk sira. Problema nebe comunidade sira ia bubususu experiência hela, acontece hela mos ia fatin selo ia Timor Larang, liliu basira nebe ia área rurais. Timor Wang Barak mak mate tambah moras nebe bela cura, mate tambah det lá ia pessoal saúde niang ia sira ni suku. Balung mate tambah la bela hetang ambulância, tambah estrada at, ou tambah centro saúde laudok liu sir ni fatin. Wanghira governo fobol se estudo, Timor Wang Barak mak promete katak sira pronto atu serve iha nebedet iha Timor. Ita heng Noruega atu sira cumpri promesa hirakne. Maluk sira, toba nedet rohang usi programa ohing lorong niang. Ami pergunta be episódio em lorong niang makne. Tuirim nyanoing solução sama governo tem que fo, ba comunidade sira ia suku bubu susu. Manda imnya resposta ba direção hira tuir mainen. Belemos harus minha carta diretamente, Maia Casa de Produção Audiovisual, Residência Loyola, Padre Jesuíta, Chinarate Tabia Sidili. Semak resposta dia semanang camisola furakida.
how dorsi Roslia hasezão se te bot será futuroin. Obrigada para que tu bot serem atenção no. Adeus. Kita haluha, se ia repetição ba episódio em lorong nian, ia lorong quinta-feira, horas tukunen hobalu, ia canal RTTL, no kita haluha acessamos ba aminia social media Sira. Tambah cada semana, ami se anúncio mana nain Sira nebe for resposta dia, no opinião dia Miami.